Ti kami na ni Paulo dokyo kay do Loma, rakwa watwata kami kaduana. Yata katen nganu kanu yung nano wiya-wiyan na niya matadutunok man sa nga tao. Hamno si manamuad ka su tawam raratan muri. Tau piraratanan mo susangam muy panciwu katau-tau mua abo su karatan. Unyo ratan na varinu tawam uri unyo pivarain. Ham makatayo kado pikapya pinpinan narana su taun niya mataduto. Manngwa mudjatan yu pangangarilawan na niya matadutwa. Yami palanginan niya mua yamamlis. Ham yamu katuna ribuan nurakwa pangangasyan na yamvuna su raratan mo. Doya nakakrab jimwa yamamlis sununod. Ham yamukak may mavuta sununod ya jimamlis. Ham no si maratang ranawararuna no piwuya-wuyan na niya matadutwam. Jabu kaji nakdekdengan pa no ipasing-singkad na jimuno ji mapicakaban su tawa tawudutwa. Tasya mataduturan nam tunapadu luluado varino tau witul najira. Yamien su tawa ya jimtad nuda kapanyedung su tau. Haya kumala su arwarwi na niya matadutwa kanu tumiyuno nga ikavinu pada. Akmar na siya nga tawam itul najira niya matadutuwo tumiyuno nga ikavinu pada tingatu. Hamuya tumawusya sumano yung nga nanaunan niya matadutwa. Yumunot dumala sa varidam. Midid na jiraw piwuya-wuyan na niya mataduto. Uya miya rataran na tawam. Tana tawuduyo taya. Tana bekena tawuduyo tayam. Abu jiraw makajik-jik su alaluda. Hamu manyido nga tawam. Tana tawuduyo taya. Tana bekena tawuduyo tayam. Ipan tana siya su arwarwida kanu ikinakemda kanu ikapi anu ununida. Tasya mataduturan nam jimapi kakaban su tau. Wiwawalam na niya matadutwa nyitayid na jimuisyam aburido bekena tawuduyo taya pangurayanda. Uraratendam uri uyan na niya mataduto. Tamian so ipakateneng dado apya kanu maragut. Amu tau duyo tayam uriwu yanan no nyitayid na ciri-ciring na. So pangurayan na niya matadutudo iwawalam na amuyan niya no may raratan sira. Bakana umamiring siyaw abnekanan niya mataduto buso raratan do tangayin na. Tau manguridoy wawalam na api varayin wo abneken na abuso raratindo tangayin na. O bakana tau doyo tayam jidatan ngiwo iwawalam niya mataduto. Ani watwat kan ni Moise. Hamam yan so pangurayan dadu ununod da. So ipakataneng dadu apya kanumaragot. Sui cak mani tung yan nui wawalam niya matadutudu nunod da. No bekena tau doyo tay. Uapya icicirawat dam yung kadnawrino kayan na dununod da no iwawalam na niya mataduto. Takaten ngandaw apya kanumarauta nakunakam da. Uya ko ipilim nga mapasarya ciri-ciring na niya matadutuam. Nusimaratang ranawu yayi ni Yesus Kristus mapi kapya pinpinan sutawam patwawun naranaw makakadaya taywun no tawdununudda. Inyuran na tawduyo tayam ni ipakarwarwiwu iwawalam na ni Moise kano minakapamnek na jinyo niya matadutwa umrarali niya. Niyo katan nga no yapya kano maragot tayam yan jinyo iwawalam na niya mataduto. Yan yung ipansiyo yan yung kapangunong numabut tatawo
ayam mengidu karengangan. Ni panciu katau-taunya maka nanauso jata nenga tau. Ni kapancinu katau-taunya ma pamiringso bayup pa amralalinya matadutu. Hataudu yan yu kapakatuneng du manuyunga nanawu. Aya manguridu wawalam na ni Moise. Niyo nanawunu warwatawu. Ami ikungunyo jin maka nanawi sukataw-taw niyo. No kamu maniringam jika mo manaku. Kamu manaku. No kamu maniringam di mangrak rasu icatataw. Nyo ikak mansang. Nyo ikauyaw yamanarali sumalasa dairarali. Ami kung yan nyo ipanaku do panaralayanda. Nyo ipakarwarwe unaki yan jinyo no iwawalam niya mataduto. Nyo jipi varaya. Amuriw napachikata mo adan jinyo niya mataduto. Tama niyo yung dosisyon. Inyo atawo doyo tayo nayapuan no dakakulalaso ngaran niya mataduto. No bekena tawo doyo tayo. No kamu manuyung yama apsuiwa walam niya matadutuam. Manuyung kiyan no pipi pangayan no kayong kaduk kataw-taw nyo. Ami si jinyong ngapawiwa walam nam. Abwata pipi pangayan no kayong kadnyo do kataw-taw nyo. Tanajida yung kajino bekena taw diyo tayo kataw-taw dam. Noa apendawu iwa walam niya matadutuam. Jabu kajina para nudan siradu. Nimi yung kadu kataw-taw dataw ni ya matadutua aviyayina. Sui kanuyung na amidid na jinywa taw diyo tay. No piwuya-wuyan na niya matadutu. Tatanayam yan jinyo so ni vat-vat kanimo siya. Iwa walam na niya matadutua. Am yung kadu kataw-taw niyam. Nyo di mangununungiw iwa walam na pivarain. Tanada di yung kadiw kataw-taw dano bekena taw doyo tayam. Dapangununungan iwa walam ni yamataduto. Am sinumano yung taw doyo taya italamurong na niya mataduto. Manuwa niyo yung kadu kataw-taw da. Bekena wuri. Tao umano yung diatawam uriwu italamurong na. Umano yung tao doyo tayam mamliso ununuda. Umano yung diyamata duto. Tauriran nam vari na urinu seri na niya mataduto. Sikabeken na karapso iwa walam na ni yamata dutoa ni itayid na ji Moise. Umap na arwarwino ni mamlisunu nadatawam bekena apu do tawo. Ta apu jiyama tadutu.